Hai manaze ting chuma I zai hai manaze Zememankanews kolumdlei namai kapai ke zikrev zikna tingkum kum chanaze kai zeminge hegi mai ting chogu Zememanka I ahuin komene Zeme kogne hai manahang rangai zai paulia gai daradlei Anoi Zeme kogne namai ting chogu kar chibrsam Zememanka durailang bateuze indiaram kadai me manaya oman kadai makake ka global lungki ge tre dilze tewrahange nomgai lei zeka judlei zechuna ge indiaram kadai manai oman kadai makake trade agreement lam ge poloi de lei ze cheuzi churmang se indiaram kadai mane tingkum kuminge lungki ge FTA free trade agreement hange country ka chambe country minge matai ge sign du teugai de lei zeka judlei zechuna indiaram kadai manaya oman kadai makake aize free trade agreement lam ge poloi ge lo bchai swize keu na keu chum lungki ge ai blam ge fix se confirm ze te do dile ze cheu ze ai ze mati mak che indiaram kadai manaya oman kadai makake free trade deal ze te chu do dui dile ze sale Chunage America kadai mena indiaram kadai me perega 25% tariff kai gai lubitsange extra 25% tariff kai gai dai sai plan chunage 50% tariff kai gai bibisegene indiaram kadai medu America kadai me perege tariff che kai rui dara bahange chunage kadate chalamui lei haze ka judlei haze churmuk che indiaram kadai medu America kadai gena product senko kumi pzet ka cham marorame indiaram kadai me huang baram me gize 50% tariff kai range chunage kada Zalamu ilei zestalei Indiaram kadai go army chief ne saze Indiaram kadai me naya Pakistan kadai me ka ke mathi makche rei dai do dilei zeka chidlei zechuna gene anui ze chibahange kada zai churmukche amting rohange nangulei zeka chidlei Indiaram kadai go army chief general Upendra Dwivedi ka chebe peune saze Indiaram kadai me naya Pakistan kadai me ka ke mathi makche rei dai do dilei ze cheuji churmukche Indiaram kadai me naya Pakistan kadai me ka ke kleze ka bok cheba metinge Indiaram kadai me Pakistan kadai me perega operation sindur lam gadu indiaram kadai go center government mena army medu ze free hands peigai be ko delei ze salai kana leistu Pakistan kadai mena hello gain di bizigene ceasefire ze teu gain di be ko lei ze ka chu delei Chuna indiaram kadai ge government teizba mene zimai tingnai mikfuige sansad ke ze device income tax bill 2025 ze bill chibe bill ka chibe ze peste gai dele ze ka chidele za aibe bill zimai tingnai mikfuige device income tax bill 2025 peste gai bizze paste pelu dele ze ka chidele Priyanka Gandhi nape Robert Vadra ka chebe peune kacharangkang plana crore ringevzit set 58 crore illegal gana hidle inza ka chedle za aiblam gze idi mena charsit du te gai dele iza cheuji chulmak che idi mena saza aibe Priyanka Gandhi nape Robert Vadra ka chebe peune company kana taigene aize kacharangkang plana changringevzit set crores hibe ko le iza cheuze aibe kacharangkang na pa property pahange heki beram ze durlui ze churmuk che invest du te dele iza ka chedle za aize pana 58 crore hibe ze illegal ko le iza ka chedle RSS प्रमुख मोहन भगवत का चबे पेने साजे एजुकेशन लीसी लाम बनाया मिपम सा इराबलाम हेल्थ लाम गजे चुनारिया दो पब्लिक मताई गने आई ब्रम जे लाम रामुले जे काज दिले टिंग तिया ने आई जे जेमनाम जे कंगाबे ते जे हेल्थ ते कोले जे चे कनलेस तु चुनागे आई जे कमर्शियल दी दिले जे काज दिले RSS प्रमुख मोहन भगवत का चबे पेने एजुकेशन बनाया हेल्थ से नांका कसंग बे कोले जे आई जे nga डिजाइना ने दौदु दौलक कोले जे काज दिले कनलेस तु चुनागे आई बे एजुकेशन बनाया हेल्थ से कमर्शियल चंगदी बिजे गने आई जे टिंग तिगे कंगाबे ते जे फ्री गने हेल्थ ते बिजे बिजनेस चंगकम दी दिले जे साले इंडियारम कदई गरिम पुई किलम गे पीटिंग गे जबा में पे नितिन गडकरी ने साजे
Kadai re mana kahale beko li zeka judeli ze kadai re meze te heleuga rabeko kanang beko li ze cheuze anuin chuigadu chunage miswanga ze pizet ka chambra me midwanga brameze anui ngita salamui le zeka judeli ze churmak ze anu indiaram kadai mene kadai re go viswaguru changule dizanana anuize mroze import khala country tagene anuize mrolun chamze anui taigene teleun kiluze anuize halam export teun kerahange nangudle ze nitin gadkari ne sadle ze kajudle Indiaram kadaigo defense minister ne saze nam sipai mene pahalgam gaze mirasi neulu Hindum pemi Muslim pemi Christian pelo ze neulu ze kaptele ze anoina punoina mata te gai pe takpilu ze kapka kadai dele ze Indiaram kadaigo defense minister ne sadele ze kaji dele ze churmak ze defense minister ne saze anoidu ze ta kanrui be ko ze ning hana ze te ka kale be ko duane anoidu saura magle ze sale ze kaji dele Indiaram kadai ge city honglang be top 10 ge chuna ne UP gu Lucknow du gutli ze kaji dili ze churmak che Uttar Pradesh state ke ze chuna ge plane city hongka ka sangbe ka chumla muile ze cheu ze chi ge ze hulang be ze Uttar Pradesh state ke ze Noida le ze cheu ze Indiaram kadai ge city honglang be ze churmak che pe mi kelang be ze Mumbai le ze sale Indiaram kadai Central Board of Secondary Education CBSE mena lesiki sque class 9 hangze open book assessment duze approval pega indele ze ka chidele za aize pilot study chang design decision je lukeu ga idele ze cheuze chunana academic session 2026-27 ke aibe hindi ze tetsugu dele ze ka chidele za aize open book assessment rimbaze nkolo design ane chunane lesiki sque class 9 ke tetmeze exam te bi hi ke book zai churmak che nang tai ke answer bam ramze nang tailu ze gyodo dui dele ze cheu je kan leistu nang aibe nang book te gu chabam lestu answer za na nang ne ning jun je ning lu ze ro ra hange nang gu lei ze ka chu dele za aize CBSE mene lesiki sque class 9 ma hange open book assessment du ze approval ze painti chakche pega indele ze sali ze churmak che CBSE mene rang chi chakai ze peka kadai betin kum chana ze kai ze srok kum design ana class 10 metric exam kara medu patin kum ge lona exam kara hange nang gu lei ze chu ze lona ga ze kai rai be exam zane kai singra compulsory le ze cheuze pakana be exam zane optional gu le ze ka chu dele ze churmuk che CBSE mene sa ze CBSE school le ne ke CCTV ze tu kai gu le ze cheuze churmuk che ndamai lut ka ke CBSE mene aidu heki ke gai be ze churmuk che punui ne announce te gai be chuna ne class 10 banaya class 12 ke lesi ke te zaba me ze board exam kara me 75% attendance nga design ane exam kara hange ngora mangle ka chibidu CBSE mina lukeu kai dele CBSE gna aize patau kanang be ze chuna tingke mina ke keme CBSE gna lesi ke te zaba ramdula muile CBSE gna point ket ke ze lesi ki sque class 9 ma hang ze open book assessment ze punoina approval te gain dele ze cheuze pakana be 2026 ke class 10 ke exam kara mileina pating kum ge lona exam kara hange nangule ze cheuze pakachombe ge CBSE school le ne ge CCTV ze kai gule ze cheuze pamadai be ge 75% attendance nang singule ze sale CBSE gna aibe video ze nangming kinga do ze patau delay ze ningnui do ning tole design ana aibe video ze page chimang madu chi changra ba hangene mena ke matai ge share te ge range kyam gai dele zainang aize share te ge bise ahangdu plap ge ngau range nomgale ze ningnui share te ge bise mrame chimak du chilu ze pahangdu plap ge ngau range nomgale ka chibe nomtele chibze ge na video ze share te ge range kyam gai zela muile ai kapai ke tarik revzikna hagi mai tingchugu kar chibrsam Zememankanews ai gena loige radle ningnui hai manane tingnai mi phuin sangne ai be Zememankanews ze pigai ze like te gai ze comment te gai bam bi se gena tondi dle hai mana ze kulum dle